Maya payabak po, kaya katamungan. Iabe talaking panalangin kaniting misa, ding makatuki. Para king kapasalamatan dari Sardas at Luz Medina and family, Imelda and Clifford Ray Umali, Tony and Rose Gopez and family, Jaime and Adena David and family, Liza, Kate and Ram, Nimpa, Rosimo and family, Ewa, Olin Razon, Lori Jimenez, Villa Villarais and family, Sarah May Lugtu, Ron and Tetch Ocampo and family, Paul and Chiki Velarde and family, Pat and May Pingol and family, Ralph and Mia Calma and family, Soberano and Salamat family, Jane Raimundo and family. Para ka ring magmasusi, king karelang Kebaytan, Vernice Lexin Angeles, Jonah Soriano. Para king special ay intenciones dari Mary Manet Pineda, Nelson Dampil, Dick and Helen Galang, Ella Gomez, Eleanor Ventura, Jonel Pamintuan, Zarina and Patricia Foronda, Lori, Romel and Rashid Medina, Rebecca Gomez, Pauline Deirit, Socorro Garma and family, Benedict Gerald Razon, Prima Kiwa, Rolly and Eder, Roweline Ann and RJ, Karen Galang. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Sister Benita Reyes, Remio Pangan, Melissa Villanueva, Ronnie Reyes, Perry Deirit, Rose Tiglao, Pauline Deirit, Neil Tanhueco, Mariel Miranda, Victoria Orozco, Milger and Antoinette Javier, Clarita Doruelo, Irene Otencio, Dylan Dizon, Roniel Nuki, Christian Bares, at ding sablang kapatad amasakit. Para king pamantabi at proteksyon ng banal na espiritu, king pamilya ng Ani Razon, pamilya ng Antonio at Josefina Guevara, pamilya ng Alfredo Jr. at Amelia Julian, pamilya ng Bert at Angie Bautista, pamilya ng Imelda at Clifford Ray Umali, pamilya ng Eusebio at Norma, pamilya ng Andrea David. At para king alanganggang kapainawan, daring kapatad tang mayang nabie di Manuel, Teresita, Mark Louis, Juanita, Benjamin Sr., Carlos, Corazon, Angelita, Francisca, Cesar, Marian, Merla, Olga, Cristeta, Arsenia, Mariano, Siriaco, Rodolfo, Emiliano, Nieves, Perfecto, Paz, Jose, Trina, Perla, Benedicto, Rodrigo, Mark Romuald, Felicidad, Maricon, Lionel, Oliva, Maria Cecilia, Cesar, Wilma, Villa Hermosa, Walt, Oscar, Walter, Ana Maureen, Abel, Amando Sr., Estela, Narciso, Cesar, Maria Clariza, Demetrio, Belen, Danilo, Emelita, Rolando, Lai, Richard Jules, Zar Noel, Agaton, Consolacion, Eloy Sr., Purita, Virgilio, Melencio, Rosalina, Soledad, Adora, Lila Flor, Ener, Celia, Irma, Pomposo Jr., Gilbert, Seferino, Angela, Rustico, Petra,
Claro, Oliva, Rufino, Remio Sr., Victoriana, Raul, at ding sa Blanca Laduaking Purgatorio. Talakatahan po at magdalit kimpamukulat. Kilagyo ni gipampo ni anak kampo ning banal ay Espiritu, Amen. ing ginumantabeya ke kayo. Bubuklat taya ing bayong panahon ning maulang panahon ning Kwaresma. King ke katamong binyag, kaluguran kong kapatad, kapamilatan din ke katang tegawan, pepayalita mo kang Satanas at karingkeyang tukso. Bayo tatinango king kasunduan ning lugod ayalok na ke katamo ning Ginoo. Kanita may kisan metong tamo kang Jesus king kayangali kang Satanas at ding kayang tukso inyang pepay mutan peki kanwana ng amuyutan gumulot Jesus king kayang misyon
ning pamibalik karing tao king kasunduan ng lugod ning Dios. Kay kabaning Kwaresma, mayayamuyot tamong gawan tala, bening kay katamong pangako. Kalupa ng Yesus, bisatang maging tapat king misyon taking biye. Ing makisanmetong takang Jesus, king kayangali, king sablang dewakan at king kayangwa, king Dios at karing parang tao, at king kamatutuanan ning kikatamong sarili. Kaluguran kong kapatad, aminan talat sisyan ring kikatamong pamagkulang, batang maging karapat dapat magmasusi kaniting banal a misteryo. Itamongan, aminan ko, King Diyos, Ama pamakalulo, at kaya kayo kapatad, ing mikasala kong bina, King pamisip, pamangamano, ampong pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap, asukat usanang depat, kasalanan kong mabayat, ulinita, ipanigapu ko, kang nuan amariyang kapilanman birhen, karing sablang anghel ampon banal, at kay kayo kapatad, ipanalangin niyo ko, King Diyos aginutang. Ing Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at kimpangapatawad na rin kasalanan tamo, midala tamongan sana king biye alananga. Amen. Manalangin tamo. O lubos sa mayupayang Diyos, ipagkalob mo sana ke kami, kingiting pamagsane mi banwa-banwa, king panauning Kwaresma, pasulungan na ing pamanalastas mi, karing misteryo ning ginuming Jesucristo, at apakyabutan mi ing bubungara, king matampaming pamakiutos karing paraming tao, itiaduan mi ke kawo Diyos, king kapamilatan ng Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyang pong magari kambe mo, king kametong aning banal Espiritu, manggaman king alanangga. Makiramdam tamo po, King Amano ning Ginoo. Pamamasang iba't king libro ning Deuteronomio. I Moises nga naking balayan. Kuanan nala kanita ke kayo ning pari ring lulanan at ibiline king altar ning Ginong ke kayong Diyos. Kay bat na nito, sabyan niyo arapan ning Ginong ke kayong Diyos. Metong yang Arameo itatako, aalang tuknangan. Malatiya pa mo ing pamilyana, inyang mintaya Ehipto, at karinya menoknangan.
Dapat di natanging panahon, ameging marakalya, maragol at mayupayang bansa. Mayap ing meging tratura kaya kami ring tao Ehipto. Pepasakitan da kami at gewang ipos. Kanita minaos kami king Ginoo, ing Diyos daring makatwami at pekiramdaman na kami. Ikit na ing pamagdusami, kasakitan at pangayalipusta. Linigtas na kami iba't Ehipto, king kapamilatan ning upaya na, ning bage makapangilabot at dapat apag mumulalan. Dela na kami keti at binyenay ting gabon, nung nuka rin matabaing gabon at labis-labis ing kabiyayan. Inyangining aldoyti, daralaku para keka o Ginong Diyos, ing mumunang bunga na ning gabon abinyemo kanako. Kay bat na nita, iyapagyo kingarapana ing daralayo, siklawod kayo at sambanye ing Ginong kay kayong Diyos. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing dalit tamo pong pakibat, patnubayan mo ko, O Ginoo, potang atiku king kaligaligan. Patnubayan mo ko, O Ginoo, potang atiku king kaligaligan. Ing ninumang lalapit king kakatas-katasan a Diyos, at manatili king lalam ning kayang kayopayan, malyari ng sabyan. Ika ing kakong santungan at kambilan, ika ing kanakong Diyos, akakong panaligan. Patnubayan mo ko, O Ginoo, potang atiku king kaligaligan. Alang dugpa kekang emayap, ni sakit amiras, king kekang tuknangan. Karing anghel ning Diyos, penabilin na ka, bandingat keka, nukarin ka man munta. Patnubayan mo ko, O Ginoo, potang atiku king kaligaligan. Ingatan da ka karing karelang gamat, banding bitis mo, karing batu, elamitalusad. Kaya kalang damusakan, ding leon at ding ubingan. Ding leon amit mong bigsikan, at ding ubingan kamandagan. Patnubayan mo ko, O Ginoo, potang atiku king kaligaligan. Ngana ning Diyos, iligtas ko la retang malugod ka nako, at idepensa retang tatanggap kako bilang karelang Ginoo. Potang maus la ka nako, kakulang pagibatan, kakulang saupan, king karelang kagot-gutan, kakulang iligtas at parangalan. Patnubayan mo ko, O Ginoo, potang atiku king kaligaligan. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Roma. Ing sasabihan ning kasulatan antikaniti, malapit kaya kayo ing amano na ning Diyos, at yu karing labiyo, at karing kaya kayong puso. Nga kuwari, ing kasalpantayanan apanaral mi kaya kayo, nung ipasyag mo karing kaya kang labi, Jesus ginuya, at paniwalan mo, king kabubusala ning puso mo, king pepasubyaning miye ning Diyos. Miligtas ka. Uling maniwala tamo, king kabubusala ning puso tamo, at uli na nita, payala na katamong kasalanan ning Diyos, king kapamilataning pamipasyag tamo, king kasalpantayanan
miligtas tamo. Nga naning kasulatan, eya mabigu ing ninumang maniwala kaya. Alalang pamiyaliwa, ring udyo at ding pagano, ing Diyos ya naman ing ginura. Ding sabla at labis-labis na lang bibindisyonan, ding sablang maniwala kaya. Antimo ing sasabyaning kasulatan, miligtas siya ing ninumang mamaos, king lagyo ning Ginoo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tapuban parangalan ning maya pabalita. Itamongan po. Emo bukod king tinape, ya mabibye ing tao, nune king balang amanong, manibatan, king asbok ning Diyos. Ligaya't kapuryan keka, Ginong Jesus, Ginong Jesus. Ing Ginoo mantabeya ke kayo, At kaya ka antimurin. pamamasa king maya pabalita agpang kang San Lucas. Ligaya kaya ka o Ginoo. Mekoya i Jesus, king ilog ning Hordan, kitmonya, king banal ay espiritu, at delane ning espiritu king disyerto, nung nune tikswan ning diablo, kilub ding 40 aldo. Eya bitasang mengan nanuman kilub dareting aldo, inya tutuyang danupan, inyang milabasla. Ngana ning diablo, nung ika ing anak ning Dios, yutos mo kaniting bato, ing maging tinapeya. Pekibat ng Jesus, ing kasulatan sa sabyana, emo bukod king tinapeya mabibiyeng tao, nune king balang amanong manibatan, king asbok ning Dios. Kaybat nanita, inukyat ne ning diablo, king matas alugal, at king meto nga saglit pepakit nala kang Jesus, ding sablang kayariana, ning yato. Ngana ning diablo, ibiye ko ke kaing sablang kayupayan, ating sablang pibanjana ning yato, uling iti, miyabye kanako. Inya, ay ibiye ko kenumang buri kong ibiye. Itingan maging keka, nung siklod ka, arapan ko. Nga nang may kibat Jesus, ing kasulatan sa sabyana, samban me ing ginungke kang Diyos, at yamong bukod mong suyuan. Kanita, tikine ning diablo karin Jerusalem, at delane king taluktok ning templo at ngana. Nung ika, ing anak ning Diyos, lukso kang ibatken, uling ing kasulatan sa sabyana, itubod na la ning Diyos ding anghel na barakang ingatan. Sa sabyana naman sa puwana ka, karing karelang gamat, banela man na sakit ding bitis mo karing bato. Dapot pekibat ng Jesus kaya,
ing kasulatan sa sabyana, e mesukat panyubukan, ing ginong kekang Diyos. Inyang eneatukso ning Diablo Yesus karing niyayaliwang paralan, likwane, king mapilan apanawon. Ing mayap ng balita ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo. Kitmonya king banalay espiritu at delane ning espiritu king disyerto nung nune tiksuan ning Diablo. Magrasyang abak po kay kayungan. Malaos kayo po king kay katamong bayong panahon, ing maulang panahon ning Kwaresma, kaniti pong mumunang Domingo. Atin kanong meto nga lalaking makwalta, amikibandi king metong amaragula bale. Tang kayang bale, 2-story house ya. Atin yang minsan nabengi, bayo ya magpainawa, atin yang dimdama malambis akatok. May na, kakatok king kayang pasbol. Biklat ne, ing pasbol na at akilala ning taong kakatok. Ing lagyo na, Jesus. Anya, uling akilala ne, pepaluba ne, king balena, at kimbiraneng manuknangan kaya bena. At uling ining lalaki, burineng dinan espasyo, ing Ginoo, king balena, nga na, Jesus nga na, keta kang atik, ating kwartong maragul ka rin, karing katok ng nga na. So, Jesus, o yaning gewa ng kwarto. Atin yang matudtud na la, may karamdam lang masikan na kabug kareng karelang pasbol. At ining makibandiking bale, tinipaya at biklat ne ing pasbol. Akilala ne ing kakatok. Ing lagyo na demonyo. Isatanas, iya ing atsuking pasbol na. At uling kilala ne, eneboring paluban, pilit yang lulob ining Diablo, anya meki pateya kaya, meki labanan niya kaya. Gugulisak ya, manyawad yang saup, pero alang daratang. In short, apalakwane ing demonyo at metudtud ne. Inyang aba kamaranon magalmusala nga na ning lalaki kang Jesus. Eyo ke po daramdaman nga ng gugulisak na benge, pasaw ko, o ba't emo ko tinipan, bansopan laban king Diablo. At nga ng Jesus, ing problema kasi antikaniti. As neng karaguling balemo, pepatuknakan mo kumo nga na ketang malating kwarto king atik. Ama kanyan, nga na ning lalaki. Manibat ngeni nga na, keta na kang mabilog a second floor at ako na mo ketang lalam nga na. So makanya ning milyari at milabasing meto ngayaldo metudtud lang. King pamanudtud da pasibayo may karamdam no namang masikan nakabog king pasbol. Tinipayang pasibayo ining mikibandi king bale at biklat ne. As expected, yana naman ning demonyo. Pilit yang lulob king bale nga ita. May kipateya, ing mikibale, gugulisak ya, pasaw ya, alang dinatang. Apalakwan ning demonyo. Inyang magalmusala, ikwento na naman, nining mikibale kang Jesus. Mo ko daramdamang kukulisak na benge, nga na. Pasaw ko kaya katini pa. Ing problema kasi, nga ng Jesus, antikaniti. As neng karaguling bale mo, pero binyemo mo kako itang second floor. Ama kanyan, nga na. Manibat ngeni, nga na nining mikibale, kaya kane nga ning mabilog kong bale. Ako na mo kitang atik, palitta mo, nga na. So makanyan pining milyari, at inyang matudtud na la, pasibayo, may karamdam lang masika nakabog, king pasbol. At inyang ibuklat de, ing mamuklat, Jesus. Tayimik yamong ebubulad ining demonyo at lawen-lawen ne.
At inya nga kilala na yung Iesus ing memuklat king pasbol, si ni Claudia. At nga na, Sir, pasensya na ko po, bala mo malikuwata, bale, ayakatok nga na. At may bating ya ing demonyo. What is temptation? Nano ing tukso. Temptation is our selfish occupancy of the bigger space while confining God in a small, tight corner in our lives. In other words, ing tukso, simply yamo, it is our tendency to set aside God in our lives. Lelele taya, ingapong Ginoo, king bietamo. It is making choices, it is arriving at decisions, it is our ability to judge, but everything without God. Biyasa tang magdesisyon, biyasa tamong mamili, biyasa tamong musga, pero dening bagay nga reni, all without God. Temptation is our tendency to move away from God and to remove God at the center of our being. Kabang ing papalit tamo, kingapong Ginong makasentro, alangaliwa, nuning sarili tamo. Temptation is moving away from God and placing ourselves in the center of our lives. Minsan nating meto nga priest formator, tinago niya ketang misa na ning kayang estudyante. Kay bat ning misa, lepitane ning matuang pari, ining bayong pari. At ko congratulate ne nga na, Maya Payoras, congratulations keka, masanting yang kekang sermon nga na. Pero ating kong metong ako tang keka nga na. Kay ba't mong kinuwento ding mga santing mong pamamasyal karing niyayaliwang lugal, ding mga nyaman na pamanga na kekang pengan, ding dakalakwento ang makatagkil tungkol king pamilya, tungkol karing kaluguran, tungkol karing dakalatao, I just wonder nga na, where is God in your sharing? No ka rin niya kaya nga pong Ginoo, kareting hanggang kinuwento mo. Mi pabulad, inga nakapari, uling king kayang pamigaga na kaking kayang sinabi, wapi naman, iyaing makabida at aliwa, inga pong Ginoo. Kapatad ninging sarili tamo yang bibida, at ing Ginoo milileleya, kanita ta naman maging mahina, ban manabuta mo king tukso ning pamikasala. Inipong mumunang Domingo ning Kwaresma, on that first Sunday of Lent, babiene kay katamo miyayaliwayang version, pero metong ya kwento, ing story, ing kwento tungkol king tukso, pamanukso na kang Jesus ning Diablo, the story of the temptation of Jesus. O ba't kaya patentado, every first Sunday of Lent, ining pamanukso ning Diablo, iya ing kwentong babiyan na kay katamo, ing pakibat, ban kanita kabang lulubtamo, king makabang panahon ning 40 aldo ning Kwaresma, we become aware more and more of our human weakness and our tendency to be tempted that may lead us to fall into great sins. Pota kasinging tao, lungubya king panahon ning Kwaresma, potang mumuna mindful tamo, ne? Yang Miyerkules de Ceniza, burita mo nga tanggap tangabo. Burita mo as nung pangasanting dang panga markada rin nga king kanuan tamo. Burita mo nung itamo mo sana kumupas king patingapon, ne? May kisiksikan takaring pisamban. At ining mumunang Domingo, kanita tamo mangako, mag-abstain, mga di, gawang mayap, pero potang lalambat at lalambat, dening kay katang tengako, makakalingwan la. Anyapin mo munang Domingo paganakana ning Ebanghelyo,
ing kwento ning temptation ng Jesus, ban kanita, we become conscious of our weaknesses and our tendency to be tempted. Potang lalambat, kakatamaran ta na yung sisimbang Domingo. Potang lalambat, mas pipilinan tamo yung pera pera kesa kareng mga santing tamong values at tiro daring pengari tamo. Pipilinan tamo yung convenience more than mission. Pipilinan tamo nung nanoing beneficial kay katamo at bahala no ring aliwang tao. O yan yung tendency ng tao. Kabang lalambat, makakalingwan niya. Anyapin mo munang Domingo pa, paganakana kay katamo, there is a big tendency for us to be tempted as we go along the 40 days of Lent. Kaluguran kong kapatad, ding miyayaliwang debosyon at ding kikatang spiritual practices ngayon pong panauning Kwaresma, lalong-lalo na itangaw santang prayer, fasting, almsgiving, apanetamong daramdaman. They are means to recenter God in our lives. Anya ko kumbira na katang manalangin, magayuno, gawang mayap ng Santa Iglesia. Antimong paganakana, let us make God the center of our lives. Ilibutad tayang pasibayoy nga pong Ginoo, king bietamo. Anya ning makiabe ka, king dala ning krus, king pabasa, king bisita iglesia, king limbon, ning magayuno, manalangin, at gagawang mayap, lelele tamo yung sarili tamo, at gagawan talang pasibayong sentro, alangaliwa, nunay nga pong Ginoo. Kapatad, kaniting mumunang Domingo, kaniting misa tamo, pigunaman tala ka ring puso tamo, nino kaya ing tunay makalibutad, king bieko? Nino kaya ing tunay makasentro, king bieko? At pakyapusan taya sanay ning kwentong dinake ko kayo king panumpisan na niting homilya. Ining lalaking mikibandiking bale. Let this Lent be a perfect timing to set aside ourselves. Ilele tala ring sarili tamo and allow God to occupy the big space of the center of our lives. Allow God to occupy the whole space of our being. Kapatad, numong balo taya, ing sekreto, ning biye, makabaldugan, ing biye makaiwas king tukso, yapin ning ilibutad tayo nga pong Ginoo, sigurado ko, agyang datang yaman at ligid-ligid ing demonyo king paligid tamo, kalupa king kwento, adinakoy kuke kayo, ayagwan tatamo, apalakuan ning demonyo, uling at syuya king sentro ning bietamo, at syuking mabilog tamong pangatao, ingapong Ginoo. So this Lenten season, let us learn to set aside ourselves and allow God to be the center of our lives. Amen. Sasalpantaya ko, King Dios, ipangmaypayang tutu, linalang King Banwat Yato, at kang Jesucristo ang anak ng bugtong aginutamo, pengagliking upaya ning banal na Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katungaldos sinubliang mebe, pepaitas siya banwa makaluklok, wala ning Diyos ipang maypayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mukum ka ring mabye ampon nga mate. Sasalpantaya ko, king banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasubyang meding mete, at king bie alang angga. Amen. Kapatad, ing tukso, kakambaltaya ketiyato. Inya manalangin tamo king Dios, ban pagkaluba na katang grasya, tuki king Ginoo, king pamaglupig king sablang tukso. Nga tamo pong manalangin, Ginoo, ituro mo king lumaban at magwagi king tukso.
Ginoo, ituro mo kayong lumaban at magwagi king tukso. Para ka ring pamuntok ning Santa Iglesia. Kapilan man sana, era lilibayan upayang makayato, ing katungkulan dang magsilbi, king pamangailangan ding kaladwa, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo kayong lumaban at magwagi king tukso. Para ka ring pamuntok ning estado, mirinan lasanang diwang magsilbi, king ikakayap ning karelang balayan, at emu bukod king ambisyon dang pampolitika, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo kayong lumaban at magwagi king tukso. Para ka ring daranop, manakit lasana at mabiyasang palto pamangan, iba't ka ring lelanganing Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo kayong lumaban at magwagi king tukso. Para kay katangang makatipon keti, ban kambening Ginoo, mabiyasa ta sanang lumaban, king tuksong daratang kay katamo aldo-aldo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo kayong lumaban at magwagi king tukso. Tanggapan na sana ning Diyos ing kay katang kapasalamatan. Iuli no sana king kayerya ng maligaya, ring kapatad tamong mayango na biye, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo kayong lumaban at magwagi king tukso. Ngeni po adwan tamong sarilitang kapaglasan. Ginoo, gawan mo kaming parating ating kamalayan, king kang pangayatsyo, lalong-lalo na king oras ning tukso. Ulinita, makapanalangin kesa ng taimtim, ban akamtan mi ing kang sikanan at grasya, ikaing gawan ming sentro ning biyemi, ikang mabibiyat magari manggaman king alananga. Amen.
talakad tapo para kimpamaging senso. Manalangin kayo kapatad, baning kay katamong daon, matanggapi arapan ng Diyos, alubos mayupaya. Tanggapan saan yung ginuiting daon karing gamat mo, king ikapuri ampon ikaligaya ning lagyuna, king ikasaplala tamo at ing mabilog ng banal na kapulungan. O ginusopan mo kaming matampang makapagsadya, king pamidawon kareting ayin mi, king kapamila tanda, pagmasosyan mi kabod ing pigmulana, ning banal na sakramento mo, itiaduan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuman tabeya ke kayo, At keka antimurin, itasyo laring puso yo, makatas na laking ginu, pasalamatan tayo ing Ginoo a Dios tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat tampong matulid, sukat tampong makakabos, ing pasalamatan nakat parati, numan ka rin, oy ba, Diyos amalugod at maganaka. Bamo lang ibayo kalinisan na puso ring anak mo, mayapan mo ing tinuldong panahon na makabukod, banking panahon na yan, iwaksira karing pusura, ing maro ka kayong yungan, at supilanda, ing milalong lugod karing bagay lilipas, kanita, lalura lang, balong pakamalan, ampong pagkapilitan, ding makasaop king pangakabos da. Ulinita, kambening sablang koro ring anghel karing banwa, ikamingan parangalanda ka, alang tuknang ngaming kakanta. Ing lagyo ning Ginoo, ing darata, ing lagyo ning Ginoo, Hosana, Hosana, ing kakatas-katasan, ing darata, ing lagyo ning Ginoo, ing darata, ing lagyo ning Ginoo. Tunay kapin banal o iba, iba't pa king kamumulan ning yato, gugusal na kang alangpat na, ban maging banal kami, antimonong makanano kang banal. Balikdan mula, karing matamong mapamakalulo, deting ayin ning banal na kapulungan mo, itubod me, ing banal na espiritu mo, ban lukuban ang pong pabanalanala, reting ayin adarawon mi keka, ban magawalang katawan ng pondaya, ning anak mong kaluguran ni Yesu Kristo, kaya kami meging anak mo naman. Kanitang mewala, ampong melili kami, at eminaakiting dalan pabalik keka, lalo mo pang pepakiting pakalulo mo ke kami. Yesus, ing anak mo, ing bukod mong matulid, penibala ning sarili na king kamatayan, at para ke kami pepabustanang may pakuya king dutong ning krus. Dapot bayo nala inatsyat ding gamat na, pilatan ning banwa ampong yato,
ban maging alanganggang waga ning tipan mo, pignasaning pagmasusyan ing Paskwa, kaya be ding disipulos na. At tatandanan mi pa, kabang mi sulo-sulo laking apunan, kinuane ing tinape, pe pasalamata nakat pinuri, piraso ne, dinuwang ne kareng disipulo na at ngana, kuanan iti ikayo nga natumangan kayo kaniti, uling itiya, ing katawan ko, amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay bat ning apunan, ngening kamalaya na ingisut na nga ning sablaking sarili na, kapamila taning dayang ibubu na king cross, kinuwane ing kalis mitmong alak, ibat king bunga ning ubas pasibayo pe pasalamata nakat pinuri, binyene karing disipulo na at ngana, kuanan yeti, ikayungan at minum kayo kaniti, uling itiya, ing kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ang pongalanganggang tipan, amibubu para ke kayo, at para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran laring kasalanan, daptan nyo iti, king kapigagana kanyo, kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, ang kapanan niya, iting tinape, otang liminum kami, haliting kalis, ekang bayan, ke kami ang kapasyag, ang ganaking datang ka, kingke kang ligaya, ang ganaking datang ka, kingke kang ligaya. Ulinita, daraptan miya iting kapagmasusyan antimong kapigaganakan kang Yesu Kristo, ing Paskwa mi iting pihong kapanayan mi, pagmasusyan miya, ing kamatayan ng pong pangasubli ng mebye, kabang panaynayan miya itang mapaladayaldo, potang mibalik yang pasibayo ing kawakasan ning panahon. Ban pagkamala na kaming ganapatula, ulinita, darawon miya keka, Diyos ming tunay ang pong ekukupas katapatan, ing sakripisyong misusut king ketawan, king lugod at pakalulo mo. O mapamakalulong iba, balikdan meng mitmong lugod ing pamilya mo, ay naus mong makirake, king metong mong sakripisyo kang Kristo. Layon pagkalaman mo, king upaya ning banalay espiritu, kaya kaming misulo-sulo, king metong mong tinape, ampong metong mong kalis, ing mibuklod-buklod kami, king metong mong katawan kang Kristo. May ulo king nanong mong pamisagsagan, ampong pamikaintindi. Papanatilian mo kami ngan, bisasan metong king kasalpantayanan ng ponlugod, kambe ng Francesco ing papami, ding sablang pari at diakono, Ipasiano at Florentino, ding kay kaming obispo, sopan mo kaming abe-abe, mitalakad, king kayarian mo, ang gana king aldo, talakad kami harapan mo, king kakarinan mo, ban makiagom, king bie, ding banal, kambe ning Nuan, a Birhen Maria, San Jose ing esposo na, kambe ning apostol, kambe ding sablang banal, at ding kapatad ming meango na bie, mapakumbabang panibalami, king ke kang pakalulo. Kanita, mitimawa na king kasiran,
apasari ning kasalanan, aganap ng megawang bayong lelangan, mitmong tulam ya ikantake ka, ing dalit ning kapasalamatan ng kang Kristo amabye kapilanman. King kapamilata ng Kristo kambena at kaya, ibang mayupayang tutu, kagom ning Espiritong banal, pupuryanda ka at parangalan, manggaman king alanangga. Amen. 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 Manalangin tamo, kawangis ng Jesus. Isamba ning lagyo mo, datang ke kami, ing kayarian mo, ni pamintuan ning loob mo. Ketiging yato, at king banwa, ni pamintuan ning loob mo. Ing kakanani, King Aldo Aldo, ibiemo ke kami, ibiemo ke kami, King Aldo ngeni, at ipatawad mo ke kami, ding salami ke anting pamamatawad ni paring ni kasalake kami, emo ke ipay sa ulking tukso, nunay kabusking marok. Ikabus mo kami king sablang marok o ipa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopan ning pakalulumo, mitimawa kaming parati, king pamanalipan ning kasalanan, at ikabyus mo kami ngalang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ang pong pagsadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabus mi, Yesu Kristo. Lingke ka ing kayarian at ing kayupayan, amponing ligaya, manggaman king alanganga. O Diyos sa ipami, ing anak mo ing ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakuan ko kay kayo, ing kapayapan ko babye ko kay kayo, e mula sa babalikdan ding kasalanan mi, nuning pansinan mo ing kasalpantayanan ning banal mong balayan, layon meng pamayapan ang pong pisan meto nga nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari manggaman, king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, mantabay ang parati kay kayungan. At keka antimuri. Bakit tamong eni, mikakametong tamo king lugod at kapayapan. Kapayapan po kay kayungan. Peace be with you. By the mingling of this body and blood of Jesus Christ, bring eternal life to those who receive it. Lord Jesus, in faith and love and mercy, I eat your body and drink your blood, make me no condemnation, but health of mind and mind. Cordero ning Diyos, ang ilalako, ing
ke kami, ing kapayapaan. Ibigay mo ke kami, ing kapayapaan. Kaluguran kong kapatad nyo, Jesus, ing kordero ning Dios, yung milalako king kasalanan ning yato, nuan laring mayayawos king apuna ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap keka, dapat iagkas nga mano mo, kumayat na ako.
Manalangin tamo. O Ginoo kaniting pamamangan mi king tinape at banwa, masesesaning kasalpantayanan mi, tumibeing kapanaligan mi, at mipasiknanganing lugod mi, o galian mi sanang mga biyayan kang Kristo, ing tunay ampong biya tinape, at manatili kaming mabibiye king balang amanong manibat king asbuk mo, iti adawan mi, kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Lukluk tamo po sa huli ka rin ng kapabaluan. Our next Dalo cluster or cluster stations of the cross is on Friday, March 14 at cluster phase 1B. The schedule is as follows. 4:30 p.m. assembly at the cluster area. 5 p.m. stations of the cross within the cluster area. 6:30 p.m. Holy Mass. Let us join our parishioners of cluster phase 1B in these Lenten activities. March 19, a Wednesday, is the solemnity of Saint Joseph, spouse of the Blessed Virgin Mary. In commemoration of this feast, the parish shall hold a triduum in his honor on March 15, 16, and 18, Saturday, Sunday, and Tuesday. The schedule is as follows. 5:45 p.m. Holy Rosary. 6:10 p.m. Triduum Prayer. 6:30 p.m. Holy Mass. We celebrate this feast day on March 19 with the Holy Mass at 6:30 in the evening. Thank you. Talakad tapo. Ing Ginoo mantabeyake kayo, At keka antimorin. idu koyo puring buntukyo, manigapo keng bendisyon ning Dios. O Ginoo labis-labis sa kalam, ing ipanigapuming itugtog mo, king banal na kapulungan mo, ban ing kapanayan dagul king kaligtasan, ing kayapan mipatatagan king kapagsubukan, at ingalang anggang kaligtasan mipiho mo naman, itiadawan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. At bendisyonan kayo ng Diyos, lubos mayupaya, ingib pa, inga na kating banal ay Espiritu. Amen. Ing katamo pong misa, mayarine, umetamo at gawan tayang sentro ing Ginoo, king bietamo. Salamat, King Diyos.